Dragi moji, drage moje, selam aleikum i dobra večer. Dobra večer po italijanskom, jer ovdje po italijanskoj kulturi već kad prođe 2 sata poslijepodne, je već dobra večer. Evo ga što vidite, vodostaj rijeke je dobar. Možda ste čuli na vijestima tamo u Bosni i Hercegovini da ima poplava u Italiji, ali evo, hvala Bogu, mi smo ovdje van svake opasnosti. Evo što je završila ova sezona kalemljenja, dragi moji. Upita me jedan od mojih pratilaca, komentatora, šta je sa Tukom, kao da je pao u zaborav. Ne, on nije pao u zaborav i on neće tek tako pasti u zaborav nakon svega što je bilo. Ali hajde, dragi moji, evo kako sad ovih dana, kako sam radio, naravno, i tako mi palo na pamet baš Tuka. Sjećam se one njegove izjave, njegovog screenshota gdje on napisao, kad sam god prešutio, bio sam u pravu. Ajde da sada krenemo, pošto imamo narode, napisao sam, mislio sam da će to biti sve nešto kratko, ali ja za kompjuter i evo gledajte, 4,5 lista napisano. Ajde da krenemo, dragi moji, drage moji. Vi mnogi se sjećate kad sam još lanjske godine, 20. novembra 2022. u jednom mom videu izjavio: Amele, Tuka, zašto se prodao i šta su oni suad kako spekarli meni iza leđa? Ja stojim iza svojih riječi i unutar mog videa sam ga i optužio da je pijun i suada kaknje i SDA. Iza ovih riječi čvrsto stojim, a pozvao sam ga javno da iziđe u javnost, što se nije dogodilo jer on to ne smije. Iza ovih riječi stojim. Tada je stvarno bilo vruće na mojoj stranci, jer sam dobro, kako se mu kažu u narodu, parnuo u osinjak. Nije prošlo ni 48 sati, jedan moj pratilac mi pokazuje screen Tukine izjave gdje on tvrdi: kad sam god prešutio, bio sam u pravu. Ja vas pitam, narode, čast izuzecima, da li je to stvarno kako on tvrdi i dokad ćete slijepo vjerovati u ono što vam on napiše i kaže? Ajde da počnemo. Sjećate se one Tukine preskonferencije u Sarajevu oktobra 2019. povodom osvojene srebrene medalje na 800 metara u Kataru i kad je njegov mentor, ideolog Suad Kakjo, građevinac, milioner iz SDA, otvoreno lagao BiH javnost da je on uz Amela imao 11 godina. Ej! Amel Tuka je bio tik uz njega kad je Kaknjo otvoreno lagao i prešutio je na tu njegovu kolostalnu potpalu laž, na što je bio, nešto je bio u pravu, nego što mu je taj isti Kaknjo, Tuka to dobro znam, platio fešte i dočeke 2015-2019. povodom osvojenih medalja da bi podvuklo lagao BiH javnost kao najzaslužniji za Tukin uspjeh, a nije, jer se već sve više zna da ga je taj isti Suad Kaknjo pustio nizodu ljeta 2013. odmah nakon 13. jula 2013. povodom osvojene bronze na 800 metara Under 23 na Evropskom prvenstvu Traore Finska. Dakle, nije narode Tuka prešutio što je bio u pravu, nego zbog prljave rabote i prljavog dogovora na moju moralnu štetu, kao ja tebi organiziral fešte i dočeka, a ti tog nomera koji te spasio ljeta 2013. nećeš pozivati spominjati nikak u svojim govorima i stojim iza svojih riječi. A već početkom juna 2020. ja sam počeo izlaziti u javnost i polako razvaljivati lažne mitove koje je Kaknjo uz pomoć Tuke bio počeo graditi. Pametnom dosta da ukapira da li je Tuka bio u pravu kad je prešutio. A sada te pitam, Amele Tuka, sljedeće: što si me slagao u Zenici na našem posljednjem susretu 8. jula 2020. u shopping centru u Zenici, kada si mi pred kraj rekao: eto, nisam te spominjao jer su me novinari uvijek pitali za medalje i medalje. Kad si na pitanje novinara u magazin Betty na printano izdanje, kako si došao u Italiju, odgovorio: došao sam zahvaljujući jednom našem bivšem atletičaru i pitam te, pa zar sam to ja za tebe jedan, nakon svega što sam učinio za tebe ljeta 2013. spasavajući te i moleći Italijane da te uzmu, jer si bio bankrotirao zahvaljujući Suadu Kaknji koji se nije prevario pa ti finansirao i dalje tvoje pobjedničke podvige. Rećeš da nije niko bio obavezan da ti plaća. A je li Kaknjo bio obavezan da ti plaća fešte? Da bi lagao javnost? Što bola ne bi lažeš po uzoru na SDA? Ako nam je poznat hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji kaže:
Teška li je prevara da svome bratu pričaš nešto što on vjeruje, a ti u stvari lažeš? Hadis prenosi Buhari. A sada se obratim tebi, uvaženi hafize časne Allahove knjige Kur'an il Kerima, pošto sam imao prilike da vidim tvoje slike sa tukom. Ništa sporno, ali oprezan budi. Dragi hafize, nakon mog prijašnjeg izlaganja u ovom videu, vjerujem da ćeš se kao pametan insan pametno i zapitat, pa je li moguće ovo od Amela Tuke? A ja ti kažem da jeste i da sve ovo što sam iznio je produkt mog ličnog iskustva i uzimam Allaha, gospodara svjetova, za svjedoka da je ovo sve istina. I ja lično pozivam Allahu propast, Allahovo poniženje i prokletstvo na onoga ko prešućuje istinu koji svjesno laže između mene i Tuke. Hafize uvaženi, upitaj Tuku, je li on ovako spreman kao ja prizivat Allahovo prokletstvo i propast na onoga koji svjesno laže i istinu prikriva i to javno? I to javno kao ja, da iziđe u javnost pa da kaže neki Allahovo prokletstvo na onoga ko lažem? Čisto sumnjam. Dragi hafize, u ime Allaha te molim da budeš oprezan i ne zalaziš u striktno prisno prijateljstvo, jer bi te to moglo koštati moralno kao mene, jer on, Amel Tuka, u slučaju bilo šta na relaciji između tebe s jedne strane, a tamo s druge strane Suad Kaknjo SDA, on se neće svrstati na tvoju stranu, ma koliko ti bio pravedan po Allahovim zakonima. Niti će on dignuti glas pravde, jer to Allah, gospodar svjetova, voli i valorizira. Samo 1 sat borbe za pravdu više nego 60 godina dobrovoljnog ibadeta. Ne, hafize, ne zavaravaj se, jer Tuka neće i ne smije Allahu voditi, a na štetu i uštup Suada Kaknje i, elhamdulillah, mnogirane stranke SDA iz vlasti. Ako sam ja, hafize, lažao kad kažem ovo posljednje, onda se zapitaj, zašto Tuka nije digao glas pravde i poštenja kad je decembra 2021. bio uhapšen gradonačelnik Zenice, uvaženi Fuad Kacmulić, ta isti gradonačelnik koji je Tuku nagradio s 5.000 maraka iz opštinskog budžeta? Zašto Tuka nije digao glas pravde kao Kanita Bilića, atletičarka i kćerka mog velikog prijatelja Predraga Bilića? Ne radi mene, radi tebe, nego radi Allaha. Znaš ti, hafize, da je Suad Kaknjo preko saučesnika Amela Tuke prisvojio moj moralni hak, pravo u vidu zasluga koja ja imam za uspjeh Amela Tuke, jer sam ga prve još 2012. predvidio, a 2013. ovdje u Italiji spasavao. Zna se po islamu da ko tuđi hak uzurpira, Allah mu zabranjuje džennet, a obećava džehennem. A sad, Amele Tuka, da ti kažem i ovo, ja ne znam da li si to radio, nadam se da nisi, a to je, ne pričaj po Zenici da sam još 24. oktobra 2022. dolazio u Zenicu i tražio ti da ti se ispričavam za sve ono što sam do sada govorio i pisao. Ne, ja sam dolazio i tražio te, jer je to tvoja žena Amina zaželila riječima: Muamere, nadam se da ćete nam doći pa da među 4 zida razgovaramo, zašto imam i pismeni dokaz, jer narode, Amina je dolazila na moju stranci i bilo je kulturne, obostrane komunikacije. Ja sam to prihvatio i dolazio sam direktno u notarski ured Pilić u Zenici, gdje me je primio njegov punac Pilić i koje sam ostavio telefonski broj. Međutim, ti si to, Amele, kukavički odbio. I za kraj, Amele, imam jedno interesantno pitanje u vezi Suada Kaknje, a nakon tog pitanja nadam se da će vas oba dvojicu policijske agencije držati na oku i da ćete biti pod nadzorom. Toliko za sada, narode. Do sljedećeg, ako Bog da. Allah emanet.